matatizo yangu. Kwa hiyo matatizo yetu wapendwa, tunayatatua sisi wenyewe. Mungu anatupa neno lake, Mungu anatupa watumishi wake, Mungu anatusaidia mazingira ili kusudi iwe rahisi sisi kuona nafasi yetu ya kuyatatua haya ambayo tuko nayo. Ndio maana ukiwa kwenye changamoto, itakuwa ni ngumu sana kutoka kwenye changamoto kama utaenda kufikiri kwamba fulani atanisaidia. Maana utapiga simu wakati mwingine haitapokelewa. Kama utafikiri kwamba fulani lazima anko hapa lazima afanye jambo, ni binadamu. Lakini ukijua kabisa kwamba hapa ninawajibika na hali hii nilionayo, hapa ninatakiwa nifanye kitu ili nivuke hapa, Mungu atakupa hekima, atakupa namna ya kutoka na utatoka, kwa sababu uwezo wa kuitatua hiyo changamoto uko ndani yako. Uwezo wa kuvuka hapo ulipokwama uko ndani yako. Mungu atakupa neno lake, Mungu atakutia moyo, Mungu atakuonyesha kwamba inawezekana, lakini anasubiria uchukue hatua, unyenyuke utoke hapo. Neno Mungu kwenye Biblia anasema mwenye haki anaweza kuanguka hata mara 7. Lakini kama ataamua kukaa pale pale ni yeye ameamua. Lakini Biblia imesema anayo nafasi ya kuinuka tena.